I dobrodošli u još jednu epizodu Cement Slayera. U ovoj epizodi sa Mihailo 2 snimamo Deplaza i Sted Egove u Roboxu. Prvi studij je dole ovdje. Gdje sam? Šta planirali? Uglavnom. Dođite kod ovog bare i naćete koju bar ima. Sada otkućite ovdje i vidite koju tu puti. Sada pitanje kako ući. Ne znamo li mi odgovor na to pitanje. A ćemo saznati uskoro. Ok, idemo na sljedeći ispirej. Sljedeći ispirej sam ispirej. Šta ja palim gasim? Još je na koju blizu palim. Ok, ljudi potrebe, mogu da sve osjetim. Ovdje je neko velike stopade, ja. Sve sam na primijetila, bukno nije bez jednako dana. Pomijte da pokažem ljudima. Vidite li stopade peta, ovdje su primijetili. I da, to može biti sasno, recimo da je ovaj Deplaza grad, kada napravili jednu čudovište, nešto tako je, kućnite jako čuju i sve. A mi idemo na sljedeći ispirej. I da, evo mi skočite i će biti reda. Nije uvijek ovo mapu ispirej, a to ne končanite. Nego, ispirej je, pošto znači da je mapu. I kad dođete na ovu vukansku ostrvo, šahta, molite se pombrim. Ima jedna pećina u kojoj su neke vozila. I piše kao da se ono mogu naći jazdi neke dobre prevođene. Pećine uglavnom. Dakle, da mogu da se nađu. Sada to istina nije, ja nemam pojma. Tako da, eto, tu što vam neka ta vozila, ne možete da kupite, nego morate ih naći. Tako da, to je to za ovaj ispirej. I ljudi, sljedeći ispirej, najvjerojatnije svi znate, ali ko što vidite, kad uđete u vodu, zapazit ćete nešto čudno. To je jedna rupa, kanalizacija, kako je zovemo ja i Mihajlo. Ajde, uskoči. I kao što vidite... Ali bukvalno je kanalizacija. I kao što vidite, da, ja pušli ste kroz ovo. Sad oko na ovo vodi. Ne vodi do nikakvog blaga, do para, do Robuxa. Ne znam, tako da nemojte to pomišljati, nemojte da vam to bude u planu. Nego vodi do bazena. Do bazena. Čekamo sada Mihajlovića. Zaglavio sam se. Ok, on se zaglavio. Uglavnom, mi idemo na sljedeći ispirej. Ok, ljudi, sljedeći ispirej vam je ovo. Svi ste pomašli. To je obična rupa. E pa nije tako. Kao što vidite, tu možete da prođete. Samo što je mogu. Ok, tu, eto sada, ja ne mogu da prođem. Ajde, što ja sad ne mogu? Eto, kao što vidite, ako... Eto ga. Kao što vidite, vi ste sad ispod cijele mape, bukvalno cijele mape. Tako da, eto, i to je jedan zanimljiv ispirej. I tu bukvalno nema ništa, jedino što možete je da propadnete kroz svet, ovako. Jep. I onda crknete. Znate kako da sve to lijepo ide. Jap. Ja sam upravo krapao. Ok, super, baš se srećem. I to je to što se tiče epizode. Ako vam se svidjelo, ostavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. S vama je bio Cement Slayer i Mihailo 2. Evo da, se ti možeš skloniti. Ok, pa je skrho noge. Ok, pa pa! Isprašujemo se glasstvom, kažem. Ok, pa pa. Evo vidite, ne,
igramo sa žmonke, prođe. Super, pa pa.